ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi A bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakam benya kol hakini ke number harum. Ka Grace Institution Bangalore ka college puli nursing ka babhatam na kabenta ki kena ka Meghalaya kala play ya ka admission menta. Uba polling do ubulong menteri bar uno ai kiti jok sarkar jela haka arpa artik julia arja apsau ulai thu bag jingkren jong haka beide bag jingtngu jok sarkar ban penkin rea i kinong di madan hakandai lan kadai kat kum ka kai phat bala ai lingba ka trat urban affairs bar haka juga po ulai thu ru bag sarkar kala yo i jinge trailang nagi babun kinong di madan halo kini ke jingtngu jok sarkar jela haka jinge kren bag Bate CTV ulai thu ru bag sarkar kala penbiang i jaka ki papaka nakabanta kinong di madan bat ongru bag ni ke jing penkin rea i kinong di madan kalong bat penkelu ya ki surok mat kelinti ki singkian ha borok ke gasar Kajing gran ke jonga kalong bet ke kapasiti jonga ke spokesperson jonga sarkar de bat ya ke banga gran kalong based hak report ba ngalayo naga Department of Urban Affairs Deputy CM in charge Urban Affairs masnya bahalang dahar ru ulai ikaju ika statement de bat ngilayo ya kajing etrai rengkat jong ki hokus ki babun Jenre kanu nuka kam nginam laban persngo tenan bat persngo bahalut ya barok. Ka proses kemapi ihi la indicate area wise zone wise kat no kiban let chano de bat ngin penting kenaru bagi facilities ke bagi yo aket khamba banyak ka bagi yo menta nalor ba kumba kalau menta kedai ka jingma ya ka yat ka yang pi grang jur ki crime ya ki pedestrians de kani kalanang bu shushu ya kajing na kajing khapnya jongki surak kejungi play i kajing jaw kajing plu yeng ki ba mla ban petsange la ne ka suki ka response time jongi na ka daw jong kajing khapnya ba kajing don jiki hawkers de bat kadairu ka part jong ka relocation plan ka ba nadu ka ministry ka labu ki guidelines ki belong very stringent kiba perking bahagi ni guidelines ngilaya ilang ba jukitu boro nak kata-kata kelak simpur hadu kat ni dengan ngej baka good sense will prevail dat bakinya trai rengkat namar kadehi na bentak interest jong kipai ba lang boro kumbaki kidan ka hokban kamai ki nong ya kijat ru kidan ya ka hok bakinya haki linti haki footpath klam ke jimbet gamdan benta haga vending committee nre haba pi ki media pikli nga ngakren in my capacity as spokesperson of the government of Meghalaya ngakren bet kumta bat nganum kren in my individual capacity namar ngakren bet hak information ke bangio naka department concerned ke Department of Urban Affairs